Dobrodošli na tem sklopu, kjer bomo poskušali oziroma kjer bomo pogledali, kakšne so pravzaprav poslovne priložnosti in seveda tudi izzivi, ki jih ponuja prehod v krožno gospodarstvo. Moje ime je Marjana Dermen, sem v službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in mi je ta tema krožnega gospodarstva že dolgo časa zelo pri srcu in upam in želim, da bo ta konferenca dejansko dala tisti mogoče push ali pa zadnjo kapljo čez rob, da se bo potem ta tok vsega kreativnega in dobrega, kar pri nas že je in kar se lahko razvije, nekako začel teči. Tukaj imamo 4 goste, 4 predavatelji, ki nam bodo vsak iz nekega svojega aspekta povedali, kako se v njihovih podjetjih, organizacijah lotevajo tega, kje so priložnosti in izzivi. Potem, ko bodo zaključili svoje predstavitve, bomo pa odprli podij za vprašanja in odgovore in potem nek zaključek potegnili. Tako da jaz bi prosila kar gospoda Markusa Laubscherja iz podjetja Philips, da predstavi, kako se v Philipsu lotevajo, so med bolj progresivnimi, naprednimi podjetji prehoda v krožno gospodarstvo in prosim. Good afternoon, everyone. Thank you very much for having me. It's a great pleasure and an honor to be here. I have to say I feel a little bit at home. My wife is Bulgarian. And when I listen into your conversations, I can pick up a little bit, but I will do this presentation in English and try to speak slowly so that we can follow each other. Circular economy for Philips is the way we see the future for our company. For us, it's not a question of changing a slogan. It is actually the mission and vision of the company is to improve the lives of 3 billion people by 2025 by introducing meaningful innovations. And meaningful innovations for us make only sense if they are also long-term. So we see the switch to a circular economy really as a competitive necessity to be here also in the next 124 years, which is the current age of our company. Let me introduce you a little bit to Philips quickly, because Philips has been changing over the last decades and specifically now over the last and the future years. And the image that you might have from Philips is maybe not what is currently happening. So let me show you a quick snapshot of the company. There are 2 main business areas where we are active right now. This is health technology on the one side, which represents about 2/3 of our business, and then lighting on the other side, which is about 1/3. What is interesting in this context is, and what might be new for you, is that we have been shifting the way we do business more and more towards the business-to-business environment. So, as you can see, business to consumer has been decreasing and is only about now 30%. So, just for you as a reference, how Philips is positioned right now, and then let me tell you about the 2 big business domains that we are active in. So number 1 is about lighting, and as you might all know, there is now a major shift in the lighting industry moving to LED lighting. And you can compare it actually to the switch we did from analog to digital. Here as well, we're moving from analog to digital, from dumb lights to intelligent lights. And intelligent lights, they get connected. And by being connected, they can generate a lot of data and they can multiply the opportunities for new services and value propositions that customers can benefit from. And so what we are working on very hard is to take light beyond illumination and go in the different spaces, be it office, be it outdoor, open public lighting, or be it at the home, to something that looks much more into the benefits of the lighting. It can be safety, it can be increased productivity, and we're experimenting this together with our customers to find these new values beyond illumination.
And then the other topic is about health technology. And you all know that, that the separation between the hospital and the home care is disappearing. Philips is focusing on creating an environment in which health is not something that you do when you're sick, but that you start from the beginning through preventive health, through healthy lifestyles. And this is where we see the future of the company, is to help customers lead a healthy life and provide the connectivity also that helps them to use the data about themselves and the data that is being generated in the hospital to create a better life and a better health for themselves. So this is just a few words on where Philips is focusing right now. And then let me tell you about the topic here, which is the shift from products to services. So this is the way we picture the circular economy. You have seen pictures in the morning, very similar. Our focus is specifically on the technical side, so we have hardly any biological cycles, therefore just one side here. And the definition of a circular economy for us is really about preserving the value that we generate together with our supply chain through that from top to bottom. Let me see if that works. This value creation that is happening and that we have been used to is to preserve that value as long as possible and to monetize that value. Because when you go into, let's say, the incineration and landfill, if you create waste, you destroy the value. And that is really the economic rationale behind this whole transition as we see it. So here are some examples of where we focus on in our business sector. First and foremost, it's about the new business models, and that's where my talk will be about. And this is in those two domains. It's light as a service and performance-based healthcare. So I will touch upon this in my slides. And then in order to enable these services and make them truly circular, we have developed over the last years activities in product refurbishment, where we take products back that were a previous generation of a technology and we refurbish them completely so that we can bring them back to a customer who can work with a generation that is one less, N-1, and can afford such a generation if it's a refurbished product and wouldn't be able to afford it if it was new. And then the parts harvesting part is also a key element that enables this whole service proposition. It is to lower our costs for providing the services and the maintenance. We guarantee the maintenance, we guarantee the functioning of our products, and it's up to us to make sure that we use the best possible options to make that function and to make it at a cost that is competitive. And then last but not least, here one example of the coffee machine, where we also work in the recycling loop. And this is about integrating recycled plastics into new products, where we have been working over decades now and setting our targets ever higher to increase the amount of recycled content that we take off the market and put it into our new products. Now let me go into the concrete examples of light as a service and performance-based healthcare to give you an example. So light as a service, it's basically this. You don't buy a light installation. You have a contract with us where we guarantee the operation and the performance of a lighting system from the planning towards all the way to the end-of-life management. So basically, and that depends, of course, this is no golden formula. This is all a customer-specific, tailor-made solution that we work with end customers. The customer doesn't necessarily need to have a budget to buy the equipment, because the whole point is not being the owner of the equipment, but being the user of the equipment. So there is much less capital expenditure for a customer. It's about having not to worry about an installation. So the whole point around services and around technology updates is to be assured that a partner is there who knows the technology roadmap, who knows what's coming up in the future, and who can blend exactly the right solution for the customer. Then it's about energy savings, obviously. The shift from analog to digital brings with it a huge energy savings.
But it's not only about the energy, it's also about the materials and let's say the resources in general. Because if you, for example, if you install a lighting system and it lasts for, as in the past, would have lasted, let's say, for 5 or 10 years, then you actually write off the whole value of the system in that period. And the point here is really that you maintain the value and keep a high residual value of that installation so that we can extend the offerings in the next contract period to you as a customer, or take back that equipment and use it with a different customer. And then last but not least, it's about minimizing the CO2 and minimizing the energy and material use. So let me come to an example very quickly. This is a very concrete case. This is the Amsterdam Schiphol Airport. Just this year, we have signed a long-term partnership over 10 years with this customer, where we provide all the fixtures. The user pays for the light that they use, but they don't have, Philips stays the owner of the equipment. So for us, this is really the way that we see the possibility for us to gradually ever improve the product designs, improve the systems, improve the network of reverse logistics to make it ever more circular. And we do this in an iterative way. So if you ask me, is this completely circular? No, it's not yet. But it's a first step, and we continue and we improve on these. And then let me come to another example. This is about our healthcare solutions. So we are in the business of providing big imaging equipment in hospitals. And in the past, we would have made that equipment and sold it to a customer and then walked away. And the change in business model and the change in mind is right now that we actually see that there's much more value for the customer and for us if we go into a partnership with the customer. So the current way of working that we strive towards, and also this is a transition, is that we close a partnership with a hospital chain, and we together find the solution that is best solving the issues that this customer has, and provide the equipment that he or she needs to make that a reality. But again, we maintain the equipment. We make sure that if there's new technology, it's being upgraded. And if that equipment can be reused in a different part of the hospital, we take it back, refurbish it, and bring it to a different part. And let me here also give you an example. This is one from the United States, where we have closed a partnership with the Georgian Regents Medical Center. And here, clearly, it's about partnership. The customer and ourselves, we sit together, and we first identify what are the key unmet needs. And so here it's really about, in all of these cases, about better care at lower costs. And we see that by creating an environment where we can use the resources and the machines in a much more effective way, we can lower the costs and we can improve the throughput. As we have shown now, this project has been running for 18 months now. And this customer has saved a lot of money, and the uptime of the equipment without more equipment has been significantly increased. So this is how we approach the topic of a circular economy. For us, it's really first and foremost the change in the business model that enables us then to further improve the designs and the logistics that make it ever more beneficial for both the customer, ourselves, and the environment. Thank you. Hvala lepa. Zelo zanimiva predstavitev. Meni se je že nekaj vprašanj porodilo, ampak bomo za kasnejše po predstavitvah to prehranili. Zdaj bi pa prosila gospoda Denisa Jahiča iz podjetja Julon. Mislim, da je to en zelo dober in zelo navdihujoč primer, da tudi v Sloveniji znamo in da imamo zelo progresivne primere, mogoče niti sami ne vemo, koliko jih še je. Zato upam, da bomo tudi s pomočjo te konference naslednjič več takih primerov iz Slovenije lahko predstavljali občinstvu. Tako da prosim. Ja, jaz vam bom na kratko razložil našo zgodbo o Econilo, o recikliranju najlona 6. Poliamida 6. Pa najprej nekaj besed o našem podjetju. Julon d.o.o. spada v skupino Aquafil, ki ima 505 milijonov evrov prihodka, 55 milijonov EBITDA,
imamo tovarne v 8 državah, 15 tovarn, 2700 zaposlenih in proizvedemo približno 130 tisoč ton izdelkov na leto. Kaj je naša dejavnost? Naša osnovna dejavnost je proizvodnja polimerov in sintetičnih filamentov, ki se uporabljajo v oblačilni industriji in v industriji talnih oblog. Kaj so talne obloge? Talne obloge so tepihi, ki jih najdemo v hotelih, letališčih, kinodvoranah, doma, v avtomobilskih industrijah, medtem ko oblačila, naš material se uporablja za kopalke, spodnje perilo, športne jakne in tako naprej. Kje so naše tovarne? Kot sem prej omenil, so razpršene po celem svetu. Imamo jih v Združenih državah Amerike, Nemčiji, Italiji, Sloveniji, na Škotskem, Hrvaški, Kitajski, na Tajskem. Smo ponosni, da je Julon kot del skupine Aquafil postal pred kratkim največja tovarna znotraj te naše skupine. V našem podjetju je približno 850 zaposlenih na 5 lokacijah in imamo 230 milijonov evrov prihodkov. To je zgolj, da vemo, kdo smo. Zdaj pa, kaj je pravzaprav ECONYL? ECONYL je implementacija krožnega gospodarstva v industriji sintetičnih vlaken. Torej, Julon kot tak ima več kot 30 let izkušenj na področju polimerizacije in predenja. V letih 2008 in tam naprej do 2009 vemo sami, kakšne so bile cene nafte. Cene nafte so dosegale rekordne vrednosti, veliko se je govorilo o recikliranju in takrat je imel naš lastnik korajžo, da se je odločil, da sproži to investicijo ECONYL in da se začnemo intenzivno ukvarjati z recikliranjem. Recikliramo ribiške mreže, recikliramo odpadne tepihe in karkoli vsebuje najlon. Sam proces nam pa omogoča to, da govorimo o tem, da dobimo osnovno surovino, ki je kaprolaktam, istega kakovostnega razreda, ki nam omogoči potem tudi izdelavo produktov, ki so primerljivi z tistimi, ki so iz osnovne surovine. Torej, kaj delamo? Delamo sledeče. Zbiramo mreže in odpadke po celem svetu. Te odpadki potem pridejo v naš zbirni center v Ajdovščino, kjer se presortirajo, potem pridejo v Julon, kjer imamo to kemijsko postrojenje, ki depolimerizira, se pravi kemijsko razgradi te odpadke in dobimo surovino kaprolaktam. Ta surovina se prečisti, jo ponovno uporabimo za naše izdelke in pošljemo naprej kupcu. Govorimo o tem, da imamo sklenjen krog. Naša ekološka zaveza, stalno zmanjševanje vpliva proizvodnih dejavnosti, oblikovanje ekološko prijaznih izdelkov in trudimo se upoštevati vse interesne skupine in skupnosti v državah, ki gostijo dejavnosti skupine. Zdaj, kot sem prej omenil, uspeh ECONYL-a je zelo odvisen tudi od cene osnovne surovine. So obdobja, ko je nafta stane veliko, so vsi zelo zagreti za recikliranje. Zakaj nafta? Ker nafta je osnova, celotna organska kemija na koncu je derivat nafte. Kadar je cena nafte nizka, so surovine stanejo malo in volja za recikliranje manjša. Vendar mi smo uspeli za našimi produkti postati prepoznavni po celem svetu in je to tista dodana vrednost in dodatna motivacija, da še delamo na tem in da kapaciteto povečujemo. To je bilo na kratko vse, potem pa naprej pa vprašanja.
Hvala lepa, navdihujoče, tako kot je tudi navdihujoč primer industrijske simbioze, ki že vrsto let laufa, če lahko tako rečem, v Veliki Britaniji in se v tem širi tudi drugod. In zdaj, kaj pravzaprav je industrijska simbioza in na kakšen način jo udejanjajo v praksi, bo pa več povedal gospod Peter Lamburn iz International Synergies Limited. Good afternoon, ladies and gentlemen. A real honour and a pleasure to be here, and thank you to the organisers and the interpreters for a fantastic job. For those of you who are coming perhaps new to industrial symbiosis, it's a cross-sector, holistic approach to the circular economy. So it involves bringing businesses together and other organisations from every part of the economy, not to just talk about waste, but to talk about waste and energy, asset utilisation and logistics, knowledge transfer, innovation. So a very holistic approach. This is our vision, a low-carbon, sustainable economy. We hope to try to provide some leadership in this, and we might not be doing that very well, but we are getting around the world. This is a map of where industrial symbiosis programs are currently happening, and we've been in about 30 countries now doing capacity building. But you'll see from that map, it's happening on every continent. And some of our most recent programs are happening in Africa, so in places like Egypt and Kenya and South Africa. So it's not just Europe at the moment who are pushing ahead with this approach. You might expect for a program that is based on business opportunity that we'd have a lot of support from business, and we do. But we get support from the third sector, from institutions and from NGOs such as the World Wide Fund for Nature, World Watch Institute. And the Global Green Growth Forum has a special track on industrial symbiosis, and that is an ongoing route. We saw earlier on today the Ellen MacArthur, models, the McKinsey models of circular economy. This is very similar. This happens to be by Accenture in their document Circular Advantage, which was published in 2014. But if you go down those 5 circular economy business models, industrial symbiosis has a lot to offer to each one, particularly the first 2, circular supplies and resource recovery, but also to product life extension and product as service. And sharing platforms are just a logical extension of what already happens in industrial symbiosis programs in terms of sharing of assets and knowledge transfer and utility sharing. So you can see that industrial symbiosis has a lot to contribute to all these new circular economy business models. In terms of being attached, if you like, to the circular economy, it's already there. And even this year, in 2015, there's been 4 or 5 reports and recommendations come out that say that governments ought to adopt industry symbiosis into policy as a means of delivering the circular economy. I'll just put 3 or 4 examples down there. And the big FP7 European programs, Pol3 and Dynamics, have, again, recently recommended in their top 10 approaches to the European Commission that industrial symbiosis is included, hopefully in the new circular economy package. And coincidentally, just on Thursday and Friday last week, we held the first G7 Alliance on Resource Efficiency conference, and that was on the subject of industrial symbiosis. The European Commission is already quite supportive of the mechanism, and
the key part about this slide is that you'll see, having started off as best practice in the Waste Framework Directive, it's very quickly infiltrated all those other areas of policy which are important to us, such as industrial policy, innovation, entrepreneurship, green growth. And again, we very much hope it will be part of the new circular economy package. I briefly had OECD up before in terms of the institutions that are supporting, and this is the OECD, if you like, classification of innovation, and you'll see that they've, if you like, delineated industrial symbiosis as systemic innovation vital for future green growth. So I think when you get institutions like the OECD taking this seriously, you know that this is something that we ought to take notice of. So the success factors and the evidence base that got us there, well, we use people with industrial experience. The engagement model is very inclusive, so all sectors, all sizes of the economy. And we also bring into this mix the banking sector, entrepreneurs, universities, government, the regulator even. So it's a very inclusive way of moving forward. And again, we talk about all the issues, whether it be materials, energy, resources, etc. And data becomes very important because you accumulate a lot of data in doing this process, and that data becomes very valuable information for moving forward. And if you get this mix of data, facilitators, the engagement model right, then you will deliver jobs and green growth, best practice cascading. It is a kind of winning formula. That looks like a boring picture of a lot of people in the room, but to me, it's the most exciting thing that I do, is bring people together from different sectors. And if you think about it, in that room, you've got all the ingredients for innovation. You've got experts from the companies. You've got diversity. You've got the big businesses, small businesses, different sectors. And they're coming there for business opportunity. So you've got 3 ingredients there that promote innovation. And if you were to mind map what was going on in that room, this is a typical output from a workshop like that. This happens to be from South Africa. And I don't know if you can read it, but there's something like 590 commercial opportunities came out of this workshop. The satisfaction scores from the companies involved were all around about 90%. And you've got there the diversity of companies that were involved in the workshop. And again, a bank in South Africa saying they're convinced that this approach will create new businesses. But again, if you were to mind map what was going on, it'd look something like this. Now, it's very hard to appreciate that, but the dark areas represent the company and all the lines in between, the potential commercial opportunities. And as a rule of thumb, we say if we have 20 companies in a room for 2 hours, we will find at least 200 opportunities between them. I mentioned data earlier, and we do use some tools to support our programs. And again, if you start collecting this type of data right from the very start, it becomes a very valuable commodity. So we've got thousands of case studies, and for England, if we aggregate all them up, you can see you can have that win-win-win of economic benefit, environmental benefit, and job creation. So at the same time as reducing carbon by 42 million tonnes, we created over 10,000 jobs and saved and got well over £2 billion of economic benefit. And if you're thinking as a public investor of putting money in, well, you won't be disappointed because the rate of return on that programme is something like between 5 and 9 to 1 in additional tax revenues for the government. And we found these types of figures being repeated all over the world. So we've learnt a lot in our 13 or 14 years of doing this. We haven't come across diminishing returns. We tend not to talk about waste, like I think other speakers have mentioned. We talk about business opportunity, risk, reward, profit, bottom line.
we find that if you don't limit a program, you get the maximum opportunity. Although we would be for changes in regulation, you actually don't need new regulation to implement this type of work, nor do you need international agreements like what will be required at COP21. And it does address market failures. So some quick remarks to finish with. Facilitated industry symbiosis has got a track record, proven track record. It does hit many agendas. Again, jobs, innovation, knowledge transfer, as well as reducing waste and cutting down CO2. We have made many mistakes in our history, but I think any new implementer can learn from that. And I think I agree with, again, some earlier speakers, that scaling up what works is what we need to do to achieve green growth. Very quick feedback. Thursday, Friday, we had that first G7 Alliance on Resource Efficiency. And what was very interesting in there, we had some superb presentations from Turkey and from South Africa. So it's not the G7 leading at this time on this agenda. And Turkey has half its provinces incorporating industrial symbiosis in their regional economic development. And my final slide is, this is the best quotation I've seen on industrial symbiosis from UNIDO. And I think it links all the benefits together, where it's essential for the long-term development of industry in all countries, and it's got a particular relationship to the circular economy. So you've been very patient. I'm sorry I've gone over time. Thank you very much. Hvala lepa. Mislim, da bo tudi ta predstavitev precej ali pa lahko sproža veliko vprašanj in za razpravo. Zdaj bi pa povabila še gospoda Aleša Ugovška iz podjetja Emsora, da predstavi še, kako pa oni v njihovem podjetju dejansko udejanjajo koncept od zibke do zibke oziroma krožnega gospodarstva. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Torej, prihajam iz podjetja Emsora, prihajamo iz Žirov in smo proizvajalci lesenega stavbnega pohištva, predvsem oken. Danes vam bom predstavil nek koncept, se pravi od zibelke do zibelke, predstavil bom, kako se mi s tem soočamo. Naj poudarim, da nismo še pridobili certifikata podjetja EPEA, kar se tiče od zibelke do zibelke, ampak smo tudi v pogovoru na tem področju. Smo pa že naredili analizo določenih tipov naših oken, se pravi od zibelke do zibelke. No, vam pa bom predstavil praktične pristope, ki jih udejanjamo v podjetju. Torej, za lažje razumevanje, iz česa je sploh sestavljeno leseno okno, torej iz lesa, največji del je iz lesa, torej potem imamo tu manjši del plastike, kovina, ogromno stekla in pa nekaj barve. Okno, se pravi, v tem segmentu imamo pristop k dizajnu okna, kako oblikovati okna, kako ga izdelati. Naslednji cikel je potem uporaba okna, torej to je vaša naloga. In na koncu je pa potem spet naša naloga, kaj s temi odsluženimi okni narediti. In na vaši desni strani lahko vidite, kaj se zgodi z lesenimi okni po koncu življenjske dobe. Torej, končajo na odlagališčih in v nekih dobrih scenarijih, les predelajo v sekance za uporabo za toplotno energijo, medtem ko steklo gre v celoti iz Slovenije, predvsem v Italijo in Avstrijo, kjer ga naši severni in zahodni sosedi uspešno predelujejo in uporabijo za naprej. Torej, krožno gospodarstvo. Mi vidimo krožno gospodarstvo recimo v nekih dveh segmentih, ki sta najpomembnejša za to krožno gospodarstvo v našem podjetju. In sicer je prvi segment je ta dizajniranje in pristop k izdelavi lesenih oken. In večino, vsaj kar se tiče tega strogega razvoja, gre skozi projekte, ki jih pridobivamo ob pomoči evropskih sredstev. Tule sta zavedena 2 evropska projekta, v katere tudi precej vključujemo znanstveno-raziskovalne inštitucije in druga podjetja. Namreč brez teh si enostavno ne znamo predstavljati, kako bi razvoj vršili. Drug segment pa je potem po koncu življenjske dobe, torej ponovna uporaba oziroma predvsem recikliranje. In v tem segmentu pa se tudi
recimo intenzivno s tem ukvarjamo v zadnjih 2 letih, odkar smo vstopili v projekt Carewood. To je tudi evropski projekt, ki ga vodi inštitut oziroma Univerza iz Münchna in v katerem sodelujemo kot industrijski partner. No pa naj na hitro razložim, torej zakaj gre. Namreč že od vsega začetka smo se zavedali, da želimo delati lesena okna in vključevati čim več lesa v sama okna. No, na tak način je potem potrebno tudi nekako zadostiti zahtevam strank po dobri učinkovitosti, se pravi nizkoenergijski pasivni standard, okno mora biti lepo, trajno in tako naprej. In kadar govorimo o pasivnih standardih, je največkrat potrebno vgraditi sintetične izolacijske materiale, no, mi smo rekli, da tega se ne bomo posluževali in bomo poskušali razviti popolnoma leseno okno in pa predvsem za uporabo domačih lesnih vrst in to je v našem primeru smrekovina. Če se sprašujete, če je res les v naših oknih slovenski, je dejansko lokalni les, 80% smrekovine, ki jo uredimo v naša okna, je torej povsem slovenska, ostalih 20% je potem macesen in pa tuje tropske vrste. Potem nek tretji segment pa je zamenjava sintetičnih površinskih sistemov. Ko smo delali analizo življenjskega cikla, smo ugotovili, da približno 10 do 15% odpade na premaz. To je prvi projekt, ki smo ga dobili, prvi evropski projekt, ki smo ga koordinirali, imenuje se EcoS in v tem je bila razvita povsem lesena izolacija, s katero smo uspeli doseči oziroma zadostiti nekim pasivnim standardom, se pravi, tu govorim o pristopu, kako izdelati okno. No, drugi projekt pa je trenutno najbolj aktualen in tudi v tem primeru smo se osredotočili na okno, ki bo pasivno, ki bo iz slovenske lesne vrste, v katerega bomo vključili slovensko znanje in pa poskušali izdelati površinsko zaščito, ki bo na naravni osnovi. In okna, ki so iz termično modificirane smrekovine, torej smrekovina je slovenska, termična modifikacija je slovenska, iz podjetja Silva produkt, bodo obdelana z voski na naravni osnovi. Vse bo vgrajeno v tele objekte, ki jih vidite in bodo stali na 5 lokacijah po Evropi, torej v Madridu, Hanovru, na severu Švedske in 2-krat v Sloveniji, v Žireh in v Ljubljani. Tole že lahko vidite v Ljubljani, v Rožni dolini pri oddelku za lesarstvo. No, na vaši spodnji desni sliki pa lahko vidite, kako se odziva ta površinski sistem na osnovi voska po 8 mesecih izpostavitve. Desna 2 vzorca zelo jasno ponazarjata, kakšna je ta učinkovitost, medtem ko je vaš drugi vzorec iz leve je pa premazan z olji, ki so velikokrat uporabljeni v oknih. Tule vidite, kaj so cilji recikliranja odpadne embalaže in kaj je na področju lesa. Vidite, da les predvsej smo v zadnjih, kar se tiče recikliranja lesa in zato smo pristopili k projektu Carewood, v katerem se ukvarjamo z uporabo lesenih oken po koncu življenjske dobe. Torej, kaj narediti z lesom in pa tudi steklom po koncu, ko okna umrejo. Ponovna uporaba lesa je pomembna tudi iz stališča, da ne gre ta les, ki je zelo dober dejansko v vseh oknih. Če imate doma lesena okna in če ste v zadnjem času kupili novo leseno okno, je ta les, ki je vgrajen, je najboljši les, skoraj najboljši les, kar ga lahko dobite na trgu. In ta les je res škoda uporabiti za kurjenje. In predvsem čez 20 let bo to zelo aktualno, ker so v tem trenutku se izdelujejo lesena okna s takšnimi profili. In tega lesa bo ogromno. In takšen les je smiselno uporabiti v izdelkih z višjo dodano vrednostjo. Naprimer, v projektu Carewood smo v zadnjem letu pa pol razvili prototipe novih lesenih okn iz starih odsluženih oken. Tole okno je izdelano iz 50 let starih oken, smrekovih in macesnovih. Tole okno je izdelano iz smrekovine in pa iz lesa merantija, prav tako iz odsluženih lesenih oken. In na tem področju predvsej sodelujemo s Fraunhofer inštitutom iz Nemčije. Oni se predvsej ukvarjajo s tem. No, tu je še ena fotografija mednarodne konference o kaskadni rabi lesa, ki smo jo organizirali v Žireh in katere so se udeležili najvidnejši predstavniki reciklaže na področju lesa iz Evrope. No, v lanskem letu pa smo z namenom pridobiti ideje organizirali natečaj, ki smo ga poimenovali Revin,
Na njem so sodelovali študentje iz celotne Slovenije, v finale se jih je uvrstilo 6, ki so v 3 skupinah en mesec razvijali in načrtovali in z mentorji iz univerze in iz podjetja dodelali izdelek, ter ga na to na finalnem dnevu tudi izdelali. In tu lahko vidite 3 produkte, ki so izdelani iz odsluženih oken, tako iz lesa kot iz stekla. Naprimer, v tejle klopci je v tem betonskem podstavku 30% stekla iz odsluženih oken. Torej, to je nek tudi pristop, v katerega vključujemo tudi študente in pa univerzo. S tem zaključujem in želel bi poudariti, morda tudi v nadaljevanju, ampak kaj je največji izziv pri reciklaži lesenih oken? Cena. Namreč v tem trenutku je cena lesa v Sloveniji precej poceni. In ceneje je kupiti zelo dober les, kot pa reciklirati oziroma ponovno uporabiti stara lesena okna. Torej, vedno bo pri tem odigrala vlogo cena in pa ali bo finančno zneslo. Pri tem, kdo lahko pomaga, o tem bomo govorili kasneje, potem bomo pa v pogovoru povedali kaj več. Hvala za pozornost. Hvala lepa vsem sogovornikom. Mislim, da imamo zelo veliko iztočnic za razpravo. Zdaj, jaz sem si pripravila nekaj vprašanj, ampak bi mogoče izkoristila oziroma dala namreč vam priložnost, da če so se vam že zdaj kakšna vprašanja porodila, da vprašate, da jih postavite in da potem na podlagi tega naprej razvijamo razpravo. Tako da, če imate kakšna vprašanja, prosim, že zdaj. Če ne, bom pa jaz za ogrevanje par stvari vprašala. Mogoče pri podjetju Philips to s poslovnimi modeli se zdi meni osebno ključni element tega prehoda v krožno gospodarstvo in zdi se mi, da na tem segmentu orjete ledino, da ste eden od prvih. Zanima me, s kakšnimi težavami se pri tem soočate. Jaz si predstavljam, da mora biti tukaj precej nekih težav v smislu pravnih vidikov, v smislu tudi tega lastništva nad izdelki. To je ena stvar. Druga stvar, ki se mi pa porodila tudi zdaj, ko sem gledala to predstavitev, je pa, kako recimo se soočate s problemom javnega naročanja. Recimo v bolnicah, na kakšen način ste rekli, da gre za partnerstva, kako se teh problemov lotevate in jih rešujete. Yes, thank you very much for the question. Well, first let me correct you. There are a lot of other companies in other business sectors who have been doing circular models in the past. And as we heard this today in the morning as well, that this is a transition that's happening, and it's not something we switch a flip and or flip a switch, and then it's today we're circular, and next day we're even more circular. So other industries have been doing this, and we have been doing actually refurbishment of medical equipment also for about 15 years. The difference that is now happening is really that we see this not as a necessity to respond, let's say, to regulation or to pressures, but we see it as an opportunity for creating more value for the customers and for ourselves. So I think this is the big change, where in the past it was an activity, at least in our company, where we would do this, but it would be on the sideline and wouldn't be seen as strategic. We have shifted that now, and we have understood that it can be a great source for competitive advantage, and that's where we're now emphasizing this direction. And certainly there are hurdles. There's no doubt about this. And if you look into the biggest ones, I think I still need to say that the biggest one is about the mindset.
within the company and also within the customers. A lot of customers have suspicions about reused materials, refurbished equipment. There is a question about, okay, I have a budget, I want to spend it, I want to buy now. And so the mindset is one. The financials is a very important second one. How budgets are being structured. And it is really interesting to see that the ways of working that have been ingrained in people's minds and habits really block the switch to services. When you have a certain capital expenditure budget, you spend it, and if you don't, then you lose it. And all of these discussions happen. Where we would like to see the movement happen, and that's where we actually focus on, is that you have a lot of opportunities to switch to more energy efficient lighting, for example. Make great savings in your operational expenditures. And although some customers wouldn't have capital expenditure, they do have and realize that if they switch technology, they can save a lot on the operations. And so this is one of the vehicles that we can use to help the customers actually have the newest lighting technology with the greatest savings without having these hurdles. So it goes both ways sometimes. And maybe these are just a few examples to start. A tole pa zdaj dela, ja. Samo še eno stvar, kar se mi zdi pomembno tukaj je, recimo, ko razmišljam v javnem sektorju, to, kar sem že prej vprašala, je to recimo javno naročanje, ne? Public procurement. Kako, ker vemo, v Sloveniji vemo, da to je težava in recimo tukaj si predstavljam, da gre tudi za neko povezavo z inovativnim naročanjem, ne? Na kakšen način mogoče tukaj sodelujete ali pa imate kakšne rešitve, ki bi mogoče tudi nam pomagale, da bi take stvari lažje v prakso spravljali tudi v javnem sektorju? Well, the solution that we have found to work now, up to now, is the vehicle of private-public partnerships and special purpose vehicles. Because obviously there is a clear case for the space that you need to create and need to safeguard for innovation. You cannot prescribe everything. On the other hand, you want to be, as a public procurer, you want to be in a position to get the best quality at the best price and let the market function. So there shouldn't be any distortion in the market mechanisms either. So what we have seen is that the key point is really in the drafting of the tenders. And I think this is where public procurers can make a huge step and can accelerate the switch to a circular economy if in that tender requirements they leave the space for co-creation, for innovation, and not prescribe in very detail, what needs to be delivered, because that, brings us back to the linear, we give you this what you want. Hvala lepa. Mogoče zdaj kakšno vprašanje? Tamle eno vidim. Bom kar v slovenščini, ker v bistvu se nadaljuje vprašanje v smislu javnega naročanja, ampak bolj v tem smislu, gre za storitev, ki jo lahko ponudite javnim naročnikom, ampak pri prijavah na javna naročila lahko sodeluje kdorkoli. In moje vprašanje je, vi kot začetnik te inovativne servise, storitve, ali ste že kaj usposabljali ostale izvajalce tovrstnih storitev, ker vi ste in proizvajalec in storitvenik, ne? Torej, ponujate kakšna usposabljanja, da se lahko tudi ostali potem prijavljajo na taka naročila? Well, let's not make a mistake. We are a company that has a very core business, and we don't have a service maintenance staff. So already there we collaborate. And this is also the interest of the circular economy principles, is that you
focus on your strengths and cooperate with other parties to deliver a complete package. So, for example, the case that I've shown earlier, we have cooperated with 2 other companies to deliver together the proposition to the customer. So that's number 1. Number 2 is we are currently thinking about how to approach this in a more structured way. For us, this service proposition, specifically in the lighting domain, is relatively new. And we need to also find out how we can best serve our customers and how we best work together with parties who are already in the market. And one way of looking at this could potentially be that we talk about certification programs, where we would share technical know-how with service providers, train them, have them certified, and then whenever we do a project that we would use or give the choice to the procurer to select a certified provider. And then you also get in a completely different discussion. It's not about one company, it's about multiple stakeholders who, by their merit and their expertise, qualify as the ones who can deliver the service. To pa ja. Zdaj bi pa jaz mogoče, kar se meni poraja vprašanje, ko govorimo o prehodu v krožno gospodarstvo ali pa na nek način o kateremkoli prehodu, je seveda vsak prehod ustvari zmagovalce in ustvari poražence. In zdaj, ko smo še sorazmerno na začetku in glede na karakteristike tudi slovenskega gospodarstva, je treba zelo previdno začeti delati, da bomo tiste potencialne poražence zadosti hitro identificirali in preprečili, da poraženci postanejo. Zato se mi zdi recimo vprašanje za podjetje Julon, vi ste v dobaviteljskih verigah in dejansko podjetje Deso, ki mu vi dobavljate surovino, je tisto, ki je prepoznalo to strateško, rekla, smer prehoda v krožno gospodarstvo in pač koncept od zibke do zibke. Tako da me zanima ta vidik, recimo na kakšen način je treba v podjetjih, ki so recimo vpeti v dobaviteljske verige, začeti razmišljati naprej. In seveda del sredstev za projekt Econila je prispevala tudi država in na kakšen način recimo lahko država pri tem pomaga zato, da pravzaprav preprečimo, da v Sloveniji ne bomo imeli poražencev oziroma da jih bo čim manj. Hvala na vprašanju. Bom začel pri tistem zadnjem, ki me najbolj ljubo ponavadi. Država lahko najbolj pomaga tako, da pusti podjetjem dihati. Pomeni, da podjetja, kadar želijo investirati, da jih ni strah vprašati za gradbeno dovoljenje, ker mi se večkrat soočamo s tem, da imamo ideje, imamo denar za investirati in potem, ko pride do točke, da je treba dobiti gradbeno dovoljenje, pa okoljsko, potem se vsi ustrašimo in rečemo, jebenti, če pa to treba, pa dajmo še enkrat premisliti. Se pravi, država najbolj lahko pomaga, če diha z nami. Tu vidimo sicer ene pozitivne premike, tako da nam pusti realizirati naše sanje. In da so fleksibilni, da nas poslušajo in da ne komplicirajo tam, kjer ni treba. Logično, da moramo vse spoštovati, ampak to je glavna postavka. Jaz, ko včasih govorim z našimi sodelavci iz Združenih držav Amerike in ko vprašamo za gradbeno dovoljenje, mi je rekel, veš kaj, sem imel težave, kakšne pa, dobil sem 14 dni gradbeno dovoljenje, si rekel, Madonna, 14 dni, to je pa res težava. Jaz za mojo hišo pod Šmarno goro sem potreboval 10 let. To je ekstrem, ampak tudi v našem podjetju je to glavna postavka. Se pravi, če bi vedeli, da imamo na drugi strani nekoga, da lahko hitreje sprovedemo vse te postopke, potem mislim, da bi še bolj intenzivno lahko investirali. Kar se tiče pa tistega prvega vprašanja, se pravi, glede Desoja, Evropska unija ustvarja okolje, ustvarja določene mehanizme, s katerimi naši kupci, se pravi nekdo, ki proizvaja tepihe,
lahko pride do nekega posla, naprimer obstajajo certifikati Green Buildings, kjer nekdo, ki gradi, mora dokazovati nek določen procent recikliranega materijala. In to je za nas super in imamo res ves ta program Econila razprodan tudi zaradi tega. Zato, ker kupci zdaj hodijo k nam, vedo, da pri nas recikliramo zares, imamo vse te potrebne certifikate, s katerimi dokazujemo, da je naš Econil kaprolaktan proizveden iz 100% recikliranega materijala. In ne samo to, dokazujemo, da je 50% post-consumer, se pravi že na koncu tisti material, ki je bil namenjen ali na deponije ali na sežig, ga mi vzamemo, depolimeriziramo, se pravi recikliramo in iz njega naredimo spet prvo kvalitetno surovino, ali pa tistega post-industrial, kot ga imenujemo, se pravi tistega, ki nastane znotraj neke verige in pride spet recikliran. Mogoče bi samo izkoristil tisto, kar sem prej pozabil povedati. Mi na mesec predelamo oziroma izdelamo 2000 ton kaprolaktama. Pomeni, da prihranimo na črpanju nafte 2000 ton. Nekje, če poenostavimo, je 1:1. Če pa govorimo o okoljskih učinkih tega našega recikliranja, pa smo ravno danes zračunali, smisel že prej povedati, če si predstavljate emisije 26 000 avtomobilov na letni ravni, če prevozijo 15 000 kilometrov na leto. Se pravi, to recikliranje prihrani emisije ekvivalentne 26 000 avtomobilov. Če so kakšni strokovnjaki tu, pomeni 80 000 ton manj izpustov ogljikovega dioksida na leto. Se zdaj sliši? Malo se bom pošalila, a to je po Volkswagenovem modelu ali ne? No, super, se mi zdijo take številke tiste, ki pravzaprav, saj meni osebno pojasnijo te številke, ki so lahko včasih ogromne, ampak zelo abstraktne, ne? In na ta način pravzaprav jih lažje ponotranimo in vemo, kaj bo. Tamle vidim eno roko, tako da bi prosila za mikrofon, potem bomo pa nadaljevali še z vprašanjem. Hvala, imel bi vprašanje. Vi imate določene proizvodne stroške, določene stroške pri nabavi materijala in tako naprej. Zdaj težnja je seveda določen dobiček. Zdaj, kako se odločate, ko imate nek ciljni dobiček in morate izbirati nek recimo trajnostni material, pa recimo, ki daje x stopno, omogoča x stopno dobička, oziroma nek drug material, ki je pa manj trajnosten in omogoča pa bistveno višjo stopno dobička. Kako se odločate pri tem in kdo se o tem odloča? Hvala. Mi smo se zavezali trajnostnemu razvoju pred leti in vztrajamo. So obdobja, ko je ekonomsko bolj upravičljivo. Kot sem prej omenil, ko je bila cena nafte $130 na soček, nas je to super zanimalo. Ker mi na žalost vse te surovine od ribiških mrež, če ravno ribiške mreže, ki jih največ izpostavljamo, ali končajo na dnu oceanov, morij, ali grejo na sežig, ali se odlagajo kjerkoli pač na nekih deponijah, jih mi ne dobimo zastonj. Jih moramo plačati, jih pripeljemo iz Pakistana, iz Norveške, ki ima največ teh mrež, ker imajo najbolj razširjeno to ribogojništvo. Tako da za nas surovina stane. In včasih, če gledaš samo ceno surovine, ki jo mi dobimo iz ribiške mreže, je danes ob teh nizkih cenah nafte bistveno dražja in se nam ne bi splačalo to reciklirati. Če pa pogledamo potem naprej do konca verige, se pravi do našega izdelka, ki je pa nitka, ki jo prodamo, prej sta omenila deso, potem se nam pa splača, zato ker on pa plača višjo ceno, da dobi ta recikliran material. Potem, če gledamo pa širše, mi pred Econilom nismo bili prepoznavni. Smo bili dokaj majhen player na področju Evrope in nas niso poznali. Zdaj, zahvaljujoč temu recikliranju smo pa postali zelo prepoznavni po celem svetu
In če so naši konkurenti zelo trpeli za časa te gospodarske krize, moram priznati, da smo mi šli zelo gladko skozi, ravno zahvaljujoč temu programu ECONYL. Tako da gledamo vedno naprej. Zdaj trenutek ni najboljši za recikliranje, ker so surovine izredno poceni, ampak verjamemo, da bo cena nafte prej ali slej se ustalila na neki vrednosti in da bo potem spet bolj zanimivo, ne? Hvala lepa. Zdaj bi pa jaz mogoče gospodu Leyburnu postavila vprašanje. Namreč industrijska simbioza, tako kot jaz razumem, simulira nek proces v ekosistemu, ne? To se pravi, odpadek nekoga je surovina za nekoga drugega. Zdaj, na kateri točki ali pa v katerem segmentu je recimo industrijska simbioza lahko podpre prehod v krožno gospodarstvo? Meni osebno se zdi, da na tem proizvodnem procesu, to se pravi, ko neminovno prihaja do določenih odpadkov, se tukaj lahko ta sinergija ustvari, kar se mi pa tudi poraja vprašanje, nisem strokovnjak za to področje, ampak vem, da je zelo veliko razprave o tem, kaj je definicija odpadka, ne? In da s temi definicijami odpadka, tudi zdaj v tej razpravi paketa krožnega, se lahko zelo veliko problemov reši oziroma se jih naredi, tako da bi mogoče eno refleksijo na to prosila. Well, I think that industrial symbiosis is a very pragmatic approach. So not only do you look at alternative inputs, which are often other people's wastes, but also you look for the added value of byproducts to move them up the value chain. And because you're bringing so many different sectors together, you often get process improvements at the same time, because innovation in one sector might be completely new to another sector. So you're getting benefits both at the input level, at the output level, and at the process level. And I mentioned that we try to make the process very inclusive. So you also find yourself bringing in solution providers. So at these workshops, you can find the actual problems of the industries themselves. And we find that if we can identify the problem, we're halfway to finding a solution, and that the innovation community is excellent at responding to specifics. So if we go to a university and say this group of 2 or 3 companies have 6 months to solve this problem, they've got 5,000 euros to spend on it, and if they don't solve that problem, they might go out of business. We find that the innovation community is very, very good at quickly responding to that type of thing. And on the definition of waste, the other thing that we've come across, and I'm sure other people might comment on this, is that quite often it's perception rather than the actual regulation itself. So we find a lot of companies, particularly the small and medium enterprises, who just find it very, very difficult to keep a pace of the legislation and the regulation, and often misinterpret it to their disbenefit. So we have a track record of actually bringing in the regulator to the programme in a non-confrontational environment where we can act, if you like, as the honest broker. And by doing that, we can remove quite a lot of misperception. Takole pa bo, ja. Hvala lepa. Zdaj pa mogoče še, a je kakšno vprašanje? Gospod tamle, mislim, da je imel vprašanje. I have 2 questions, if I may. The first question was to Mr. Ugoshek. I hope I pronounced right. And you mentioned at the end of your talk the fact that timber prices are low. And I suppose that was a hint that doesn't necessarily favour the model of recycled windows. But I wondered whether you were able to command
were you able to command any premium for the products that you were making? How does the model work financially for you? And I suppose a similar question to Mr. Laubscher about the Philips experience and how the models you were presenting to us, how viable they are commercially. Are they improving profitability, or is it more or less on the same sort of basis? So in a sense, how strongly is this, are you able to maintain profitability as you implement the models? Naj poudarim, da v tem trenutku finančno ne znese narediti novega okna iz odsluženih lesenih oken. To so začetki, poskusi, prototipi. V tem trenutku niti še nismo investirali v tako dognano tehnologijo, s katero bi lahko na primer lesene elemente obdelali, očistili. In tudi, kolikor mi je poznano v Evropi, to ni zelo napredno, ker se nihče ne ukvarja z reciklažo, na primer, lesenih oken. Ali pa, na primer, reciklaža odsluženega lesa niti ni prisotna v Evropi, zato ker je to tradicionalno, je to material, ki ga uporabiš in potem skuriš. Ampak morda pa je pomemben ta podatek, zakaj sploh se ukvarjamo s tem. Prvo je, da je material je zelo dober, ki je vgrajen v odsluženih oknih. Drugič pa podatek, da iz 10 kubikov hlodovine se izdela 1,5 kubika oken. In to se pravi, to je 15% izkoristek. In že samo takšen podatek je pomemben, da razumemo, zakaj iti v neko ponovno uporabo lesa, morda ne v tem trenutku, ampak kakršne so predikcije za leto 2050, pa bo v Evropi pričelo primanjkovati gozdov in lesa. Torej, v tem trenutku imate prav, finančno ne znese, ampak če ne drugega, lepo je biti pionir na nekem področju, na katerega ni še skoraj nihče zašel. Yes, and commenting on the Philips business. The devil is in the detail, and you have to be very careful on how you structure an interaction with a customer. But if you look really on the before and the after, you compare a company that sells a box and says goodbye to a company that engages in a long-term contract relationship with the customer, which includes not only the box, but also the services around the box, and which includes additional propositions a few years down the line when new boxes come up and new opportunities come up. And a company, on the one hand, that has to knock at the door of the customer every other year to inquire if there is maybe a need for a new box, and that other company who is actually discussing with customer on a continuous basis how to improve the results of the operations. So we have seen that both on top line and on bottom line, it's much more beneficial to be that other company. Dober dan, pozdrav vsem, Bojan Pogorevec, Gozdno-lesna tehnološka platforma. Navezal bi se na tole okrog tega starega lesa. Namreč tukaj ta zadeva čisto ne drži. Tukaj čez mejo, v Žitarji vasi, dejansko imaš podjetje, ki se ukvarja z odkupom starega lesa. In to je eno od teh podjetij. Tako da v Avstriji že kar nekaj teh podjetij, ne govorim tudi po Evropi okrog, ki dejansko se namenoma ukvarjajo s tem. Mislim, da so to samo dobavitelji določenim proizvajalcem, recimo v Angliji, ki pa se potem ukvarja z predelavo tega lesa. Tako da tukaj je zgodba od zadnje, seveda pa je tukaj potrebno imeti produkt, ki ga imaš pač v trgu uveljavljenega na tak način, da pač pokriješ. Dejansko so to bistveno višji stroški, kot pa z klasično predelavo lesa. Tako da se pa to da narediti, seveda pa tukaj ogromno predvsem dela na trgu, pa v dizajnu.
Ja, tako je, to je res. Ja. In so podjetja, ki se s tem ukvarjajo, predvsem pa verjetno ste mislili, da je v tem primeru gradbeni les, niti ne les iz oken, naprimer. Saj kolikor je nam poznano iz okeni, ampak res gre pa v tem primeru predvsem za nišne produkte, ki jih potem naprej lahko prodajamo samo po ceni z višjo dodano vrednostjo. In ja, v Sloveniji pa je to še precej v povojih. Hvala. Matej Klepec iz slovenskega programa Industrijske simbioze. Najprej bi sam izkoristil priložnost pa pohvalil organizatorje za tako kakovosten event. Po drugi strani bi tudi mogel dodati še en koment, da vidimo, kje na agendi države je ta tema, v bistvu glede na to, da tako premijer in pa minister za gospodarstvo se nista mogla udeležiti, ampak verjetno imate bolj pametne stvari za početi. Dve vprašanje imam. V bistvu za kolega iz Julona prvo. Kako bi, če lahko pove oziroma razkrije podatek investicijsko gledano, koliko je dejansko stalo ta prilagoditev podjetje, da so uspeli tako samega sebe v bistvu na novo iznajti in ali ta nihanja v ceni nafte dejansko pa vplivajo tudi na njihovo fleksibilnost. Se pravi, ali ste sposobni zdaj s tako organizacijo prešaltati v bistvu iz ene v drugo, ko je cena nafte poceni, se lahko hitro odzovete, ali je to instantno, ali je to daljša prilagoditev, oziroma ali vam tle kapacitete za to ekološko proizvodnjo nekako stagnirajo, ali lahko stagnirajo, je to na vklop izklop. Potem pa za gospoda Leyburna, ki je v bistvu v svoji prezentaciji omenil, kako da eno izmed ključnih vlog, se pravi success faktorjev, igrajo podatki pri teh sklepanju teh industrijskih simbioz. Pa če lahko malo več o tem morda pove. Hvala. Odgovorim najprej na vprašanje. Se pravi, investicija je bila 20 milijonov evrov. Prej ste omenil izklop. Ne, mi recikliramo 365 dni v letu. Sem omenil največ ribiške mreže in te odpadne tepihe kot post-consumer in te odpadke najrazličnejše, ki vsebujejo najlon. So pa marže tiste, ki malo več občasno trpijo. Ne. Drugače pa ne ustavljamo proizvodne. Mi smo tudi največji porabnik pare in naši dobavitelji, če bi mi to vklapljali tovarno, ne bi bili ne vem kako zadovoljni, tako da delamo non-stop. Thank you. In relation to the data question, again, if you think about it, if one workshop produces 500 or 600 data points, and you have several workshops or many workshops, and you do data collection even between the workshops, and then you supplement all that data with data that might be available publicly from, say, an environment agency, suddenly you've got a very powerful tool to be able to mine to try to find synergies between companies. Also, you start aggregating. So you may have small quantities of a material in one area, but you're finding that in other areas of the country as well. And if you're thinking about replicating good practice or synergies, again, this is where the data comes in very useful indeed. But you also can use the data for many, many other things. For example, if you're responsible for inward investment for an area of Slovenia, to be able to go to a potential investor and say, look, we can show you where you can get all your inputs from and give you a diverse range of inputs, so you're increasing their resilience and their options, but also we can find you markets for all your byproducts as well. And we have 2 or 3 examples that I can give you later where we can demonstrate we've secured investment in the UK. One was a paper manufacturer from Germany and one a plastics recycler from China. But we secured that investment because we had that data readily available. So a very useful tool to have.
Dober dan, Maja Horvat. Jaz imam čisto kratko vprašanje za gospoda Jahiča. Glede na to, da ste rekli, da reciklirate ribiške mreže, pa jih prodajate naprej letališčem in drugim podjetjem pač za preproge, a tudi tisti ribiči kupujejo spet reciklirane ribiške mreže, oziroma če se jih da z njih iz vašega recikliranega materiala ponovno narediti, če je povpraševanje iz te strani? Ja. Mi kupimo ribiško mrežo in jo predelamo v surovino kaprolaktam kemijsko, ki je sicer derivat nafte. Imaš dve možnosti, ali črpaš nafto in je vzadaj cela kemijska industrija, da proizvede to surovino, ki mi uporabljamo kaprolaktam. To je ena pot, najbolj uporabljena danes. Ali pa vzameš odpadek in ga z nekim drugim kemijskim postopkom pripelješ do surovine. Mi, ko enkrat to surovino naredimo, je čista, je popolnoma enakovredna tisti iz nafte. In jo potem iz nje potem delamo te nitke, ki grejo v tepihe ali pa v oblačilno industrijo. Za ribiške mreže imamo pa za en program, smo tudi naredili en dogovor o partnerstvu z največjim proizvajalcem ribiških mrež na svetu, ki je iz Norveške, in se trudimo, da bi mi proizvedli tudi te nitke, ki bi šle potem v ribiško mrežo, ki imajo popolnoma druge zahteve, kot imajo oblačilna industrija in tepihi. I saw the other day, I saw an interesting video on YouTube where they were celebrating the 100th birthday of a light bulb. And I was very surprised that that happens. Now my question is, in order to reduce the need for recycling, why not take a considerable investment in expanding the life span of products, making that better? And maybe you don't have to do that for the same price, but you could use a substantial part of the revenues for that in research and development and still doing the innovation that you stand for. Yeah, very good point. The innovation that we have been investing over the last 100 years has always been focused on reducing the energy use of the lighting. So we are proud to say that we have always been at the forefront of the most energy efficient lighting. And what we continue to do is to make sure that this stays like this, because if you do a life cycle analysis of a lighting product, it is really in the use phase when you use the energy to create the light where most of the impact of those products are happening. And then to your other question, so how about the lifetime? Well, I've been discussing with the engineers of our latest U proposition, which is a home connected lighting bulb. With them, how can we do parts harvesting and bring back parts so that we can use them in the next light solution? And the thing is that in that industry, there is still a lot of change in technology happening. So these colleagues, they told me, we have this platform of this technology, and before we go to the next platform, we already had 3 changes in technologies of the drivers. And it is not in the interest of anybody to bring back the old technology that is already immature or is already inefficient in those products. So my answer would be, in an industry where there's still a lot of technology evolution, I think it doesn't make much sense to go for extreme long lifetimes. There are other industries and other parts, also where Philips is active, where a long lifetime is certainly something that we want to strive for. And to give you an example, in our consumer products, if you look at there, we have been running pilot projects to find out why do customers decide to switch products and take a new product instead of keeping the old one. And in many cases, it is really a behavioral question, it's psychology, and we're working with psychologists to understand that and try to play into that. And then a third element, I think, of your question is you have to balance the question between, do you want to be a niche player
with an ultra high quality, highly expensive product that only a few customers buy? Or are you a mass player? And then you have to adapt also, and this is a play, of course, between customer and producer, to what is acceptable pricing. And that is the dance that we try to do and try to increase that lifetime continuously. Did that answer your question? I mean, okay. Imamo še tamle eno vprašanje. Ja, dober dan. Moje ime je David Antolinc in sem iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Glede teh lesenih oken, ne, me zanima sledeče, ne, če mogoče obstaja neko časovno obdobje, ne, lesenega okna, maksimalno časovno obdobje, da se ga potem sploh še splača reciklirati, ne, ker če gledamo zdaj čisto tako tehnično, ne, from cradle to cradle, ne, je pri lesu from tree back to tree, ne, od drevesa do drevesa. Ne. Zdaj tle je nekje više gre ta krog, se ciklamo noter. Ne. Na koncu koncev se mi zdi, da toplotno energijo glih tako potrebujemo, ne. Nekako se moramo ogreti, zdaj je to vse na kurmo les ali pa nafto, ne. Ampak zdaj tle me zanima to, no, če obstaja neko obdobje, ne, zakaj to sprašujem, ne, ker če gremo od drevesa do drevesa, ne, jaz zdaj v tem momentu eno smreko posekam, naredim okno, ga uporabljam ne eno leto, ampak 30-40 let, vmes je pa zrasla tam že nova smreka, ne, in jaz jo lahko spet predelam in porabim, ne, je tle noter ta krog zaključen, ne. Ja, res je. Časovno obdobje je odvisno od tega, kako je okno vgrajeno, kje stoji, koliko časa bo sploh trajalo, kdaj bo slučajno okno strohnelo, ampak ne vem, govorimo o 30 letih, naprimer. Je pa dejstvo, da les, ko je enkrat vgrajen, se pravi, ko je recimo mrtev, z leti ne izgublja na svojih lastnostih, saj kar se tiče trdnostnih lastnostih, ampak kvečemu pridobiva. Ko smo uporabili stara okna in jih vgradili v nova okna, je bil ta les bistveno trši, kot pa je naprimer svež les, ki ga posekamo, kar je iz stališča naprimer statike oken bolje, ne. Je pa res, da je to izziv, zato ker krha rezila, to je povsem tehnološki izziv. In res, v 30 letih, naprimer, ok, ne bo zrasla ena smreka, ne da bo primerna za okno, ampak bo pa naprimer se pravi, v še enem takem ciklu pa bo smreka zrasla, ampak to je v tem trenutku. V tem trenutku je gozdnatost super. Čeprav se je pa spet potrebno zavedati, da v okna ne gre vsak les. Okna 30 let nazaj so bila izdelana iz drugačnega lesa, kot pa okna sedaj. Na mojo žalost si sedaj naše stranke predstavljajo leseno okno kot popolnoma lepo okno, ki navzven izgleda skorajda plastično. Brez kakršnekoli napake na površinskem sistemu, kar jim dam prav za površinski sistem, ampak govorim o popolnosti lesa. In takšnega lesa pa že sedaj ni prav veliko v naših gozdovih. Oziroma ga ni prav veliko, dovolj ga imamo. Ni še problem s škripanjem oziroma z pomanjkanjem materiala, ampak kaj bo pa čez 10, 20 ali pa 30 let? Potem bo pa morda zgodba obrnjena in potem bomo pa morali resno razmišljati, če ne že prej aktivirati vse, da bomo uporabljali les, ki je v, naprimer, ali so to odslužena okna, ali so to odsluženi gradbeni elementi leseni. Morda še sam, da to poudarim, ni pa zgodba samo na lesu pri odsluženih oknih. V oknu je ogromno stekla. Za vsako dekado, za vsakim desetletjem je v oknu več stekla. Sedaj so troslojna stekla. Če dam za primer, okna grejo v velike dimenzije, neko okno dimenzij 2,5 metra krat 2,5 metra, to so drsne stene, imajo lahko noter stekla tudi za 400 kilogramov. Se pravi, tu je še drug del, ni samo reciklaža lesa, ampak tudi reciklaža stekla. In tudi na ta problem se mi želimo navezati, kjer pa mi vidimo problem je
oziroma tudi priložnost za Slovenijo v Sloveniji, ne poznam, pa me lahko popravite, pa bom zelo vesel, če dobim to informacijo, ampak v Sloveniji ni predelovalca stekla, ravnega stekla. In ko smo želeli zdrobiti steklo za uporabo v produktih, v teh prototipih, v Sloveniji nismo našli nekoga, ki bi nam zdrobil ravno steklo na določene fragmente. In to je neka priložnost, ker tega stekla v oknih je vedno več in ga je res veliko. In zdaj gre v Italijo in v Avstrijo na predelavo. No, tle bi še eno stvar vprašal, ne. Kar se tiče zdaj v tem lesenem okvirju, ne, imam glih zdaj pred kratkim sem imel eno izkušnjo, jaz sem ena stara okna šel z motorko razrezati in sem jo dvakrat skrhal vmes, ne, zaradi tega, ker je noter polno nekih kovinskih elementov, ne. Zdaj tudi tlele pri sami taki reciklaži, predelavi, zdaj ko narediš tisto novo okno, okvir, ne, ima tudi računate na to, da ga bo treba pa še spet enkrat predelati in a so kakšna ta vezna sredstva noter namontirana na nek poseben način, ne, ali je to kar pač pade, no. Poskušali smo predelati več različnih tipov starih oken in pol smo že dobili občutek po 20-30 oknih, kater tip starega okna, iz katerega obdobja vsebuje kovinske elemente in kje. Imate prav, pri prvih 3 oknih smo skrhali po mojem 3 žagine liste. Ampak vse se gre postopno in tudi tehnologija, katera bi bila primerna za reciklažo lesenih oken, en del tehnologije bi zagotovo bilo določanje pozicije kovinskih elementov, če bi bila to pretočna linija. Se pravi, da najprej detektor zazna kovinske dele, potem izreže del, kjer so kovinski deli, uporabi tam, kjer ni kovinskih delov. Potem je tu barva, vsako okno, les se ne more uporabiti z barvo, ker barve, ki so bile v oknih 30 let nazaj, vsebujejo težke kovine, predvsem cink in to ni primerno. Se pravi, da je treba nekaj milimetrov lesa na vrhu odbrusiti. Se pravi, teh tehnoloških izzivov je precej in se z njimi bolj kot globje, kot gremo v to zgodbo, z večjimi se srečujemo. Hvala lepa. Tamle je še eno vprašanje, bi prosila, medtem pa bi jaz 2 stvari, kar me je zelo presenetilo, je, da imamo tak slab izkoristek pri predelavi hlodovine od hloda do okna, da je 15%. Me zanima, ali je možno tudi tukaj kakšne izboljšave doseči, da bomo pač tukaj bolj učinkoviti. Hkrati se mi zdi pa, da na nek način je bistvo tega, kar ste zdaj ali pa kar ste vi izpostavili, je pa zasnova izdelkov. To se pravi, kako bomo zdaj, ko imamo to vedenje, da pač surovini, da moramo iti v krožno gospodarstvo, začeli izdelke oblikovati tako, da pravzaprav ne bomo žag skrhavali, ki jih bomo žagali, ampak da bodo stvari preprosto razgradljive, ker dostikrat se mi zdi se v diskurzu še vedno, ko govorimo o krožnem gospodarstvu, se še vedno enači recikliranje s krožnim gospodarstvom. In to je treba začeti presegati in tukaj se mi zdijo te izzivi tudi pri zasnovi oblikovanju izdelkov, brez toksičnih surovin in uporabo moderne tehnologije, čipov in tako, da bomo lažje vedeli, kje, kaj, kdaj ven vzeti. Tako mogoče sam tukaj, glede na to učinkovitost pa ta dizajn, pa bomo dali še naprej besedo. Da odgovorim na prvo vprašanje, da ne bo narobe razumljeno, 15%, to je grozen podatek, kot zgleda, ampak to ne pomeni, da gre 85% lesa stran, ampak naprimer, ko iz hloda izdelamo deske, gre preostalih 30, odvisno pač od izkoristka, gre za druge gradbene elemente, potem, ko iz teh naredimo lepljence, gre spet v kakšne druge elemente ali za kurjavo v proizvodnji, kjer iz lepljencev izdelamo lesene profile, je naprimer 50% odpada, ostanka, ampak to v našem primeru 100% uporabimo za ogrevanje vseh prostorov. Se pravi, vseeno se ta les, ta izkoristek se nekje porabi. Glede drugega vprašanja, ja, je pa res. Tu bi bilo potrebna povsem nov pristop in poslovni model k celotni zgodbi, ki pa bi deloval
Tu pa govorim o dolgoročnem konceptu, vsaj moje razmišljanje je takšno. Če bi želeli zasnovati okno, ki bi ga ljudje naprimer želeli zamenjati po 10 ali 15 letih, bi lahko stopili s konceptom posojanja oken, kar bi bil povsem nov koncept. S tem, da bi morala biti okna ugrajena, zdaj bom po domače povedal, na klik. Da ko bi se stranka odločila, bi poklicala, dober dan, živijo, 10 let je minilo, lahko pridete pa zamenjate okna, ne vem, tu bi bila neka finančna kompenzacija, mi vzamemo stara okna, ki so naša in ugradimo nova okna. Pri tem pa ne sme priti do nekih resnih gradbenih posegov v samo stanovanje. In pri zasnovi okna je pa potem najlažje je, če poznamo okno, ki bi ga potem reciklirali. In zato pravim, da je to zgodba na dolgi rok, da že sedaj zasnujemo in da točno vemo, kakšno je to okno. Potem pa bi lahko govorili o finančni upravičenosti, ker bi točno vedeli, kaj izrezati, kaj uporabiti, kakšni materiali so noter in bi imeli vso vhodno surovino bi poznali. Kar pa v tem trenutku za okna stara 30, 40, 50 let ne poznamo. Moje vprašanje se nanaša bolj na ekonomijo. Zdaj iz gospoda iz Julana smo slišali, da je pravzaprav ta pristop omogoča preiti določena krizna obdobja. Zdaj bi pa splošno vprašanje postavil, kako recimo slovenskemu gospodarstvu, ki pravi, da ni nikoli prava priložnost za, ne vem, bolj okoljsko ozaveščeno proizvodno in tako naprej, skratka ponuditi to novo paradigmo, kateri ni v prvem približku profit, ampak se gleda celovito in trajnostno. Kako recimo privabiti, s kakšnimi argumenti, s kakšnimi orodji, prikazati, da je recimo krožno gospodarstvo bolj zanimivo od tradicionalnega business as usual. Hvala. To je tako kompleksno vprašanje. Mi smo v zadnjih 5 letih imeli ogromno različnih delegacij, predstavnikov različnih dizajnerskih skupin od dobro poznanih blagovnih znamk. Ne vem, govorimo o Adidasu, Pumi, Nikeu, ne vem komu vsem. In takrat mi tem njihovim dizajnerjem pokažemo našo proizvodnjo, pokažemo jim Ajdovščino, ker imamo ta zbirni center teh odpadkov, tako da sploh vidijo, da je ta zgodba, da se gremo zares, ker marsikdo reciklira, pa potem, ko se spustiš v njihovo dokumentacijo in skušaš razumeti, kaj pravzaprav delajo, vidiš, da delajo že to 50 let, samo da so dali različne etikete in ker je to zdaj fancy, pač reče, nekaj reciklirajo. Najprej jim pokažemo ta zbirni center, potem pa z njimi preživljamo ure in ure in jim razlagamo okoljske učinke. In moram priznati, da je vedno več ljudi, ki jih to zanima, ne glede na ekonomski učinek, se jim zdi to potrebno, zdravo, da se nekaj na tem dela. In tako da mi smo zelo pozitivni. Če ne danes, vidimo v prihajajočih letih velike priložnosti. Kot sem že prej omenil, drugo je, da si prepoznaven kot vodilno podjetje. Zdaj, kakšen bi bil sicer strošek tega marketinga, da bi mi naše podjetje postalo prepoznavno, ne? In kot sem rekel, smer je ta, ne? Vedno več blagovnih znamk, vedno več dobrih podjetij želi imeti surovino, ki je iz recikliranega materijala, vedno več vidimo tudi teh različnih certifikacijskih hiš, različnih certifikatov, ki jih te znane blagovne znamke ustanavljajo, tako da mislim, da smer je ta prava. Mogoče, če še kdo drug želi kaj dodati, tudi Peter, Aleš ali pa Markus. If you want to add anything. Again, a very excellent question, and I think I mentioned earlier that industrial symbiosis is quite a pragmatic approach, and I'm delighted to hear that there's a program about to start here in Slovenia.
But what we find is it is a journey, and we start off by helping companies with some immediate problems, and that gives them the confidence to get more and more involved. And going back to the data issue, initially we tend just to get a small amount of information from a company, but when we're able to help them through this, if you like, circular economy process, suddenly they want to give you more data and more data and more data. And we find over a period of time, we can introduce other concepts of the circular economy as well. So perhaps whilst we're having a workshop, we did invite in a leading company, such as you've heard from, such as Philips or Ricoh or Michelin, and they would put up their actual rate of return on some of these circular economy approaches. And what we find is that peer-to-peer is much more powerful than acting as a consultant or as a government going in to companies. So this peer-to-peer approach we've found works very well, but it will take time. Sorry, the first was a comment, and it's interesting about the wood recycling comments. Not many member states report back data on how much wood gets reused in pallets, for example, when we're talking wood packaging. The two countries that do report that the rate of reuse of wood packaging is, in one case, 120% of the amount reported as waste wood packaging on the market, and the other's reuse rate is 273% of the amount of wood waste packaging that you found, of wood waste packaging that's found on the market, because the reuse never enters the waste stream. So actually, you know, as far as we can see, with those two examples, we're not so uncircular as we might like to think sometimes with where wooden pallets are concerned. But the question was actually for the gentleman from Yulon, and I was very happy to visit your facility 5 years ago myself. And I put in my presentation this morning something around marine litter. And we think that about 30% of marine litter is from, should we say, marine sources as opposed to terrestrial sources. And I wondered whether you would comment. We take the view that it would be a very good idea to implement some form of deposit refund system on fishing gear. And I wondered whether you'd care to comment on that. Hvala na vprašanju. To je zelo zanimivo vprašanje in mi si bi zelo želeli, da bi obstal kakšen sistem. Pred kratkim sem imel možnost govoriti z nekaterimi predstavniki Evropske komisije in ko sem jim omenil, da se mi ne zdi tako fair, da recimo fotovoltaika ima nekaj takšnega, električni avtomobili imajo neke, se rekel, imajo neke subvencije in so me prekinili, so rekli, ne, stop, mi nič ne subvencioniramo. Kaj pa je potem ta pomoč, ki jo nudimo fotovoltaiki in električnim avtomobilom? Tako da bi bilo super, če bi se vzpostavili ti mehanizmi, ki bi dodatno nekoga stimulirali, da te ribiške mreže ali karkoli je vrednega odloži. Saj odloži na nek predviden način in da ne spusti, ker danes je ribiču najceneje, da spusti odsluženo ribiško mrežo morje. To odplava in je tam. Ne. Skratka, bi si zelo želeli. No, to konkretno... Aha, še. Well, just to say, we had a very interesting stakeholder workshop on the Marine Strategy Framework Directive 2 weeks ago in the DG Environment, and we argued strongly in favour of this policy, so fingers crossed. Okay. No, ta vidik se zdi meni še toliko pomembnejši, zato ker vemo, da je dejansko onesnaževanje morij z mrežami zelo velik problem, tudi ko govorimo o biotski raznovrstnosti, ne, in na ta način pravzaprav je več sinergijskih učinkov se doseže, s katerimi pravzaprav zmanjšujemo obremenjevanje okolja. Še mogoče kakšno vprašanje? Kar tlele. I'll pose this question in English so that anybody
can answer. So my question, from your experience up until now, what's the biggest challenge? Which part of the circular economy is the biggest challenge? Is it like the research and development, changing the mindset of companies and attracting them to start thinking in this way? Or is it the part of, I don't know, harvesting the different parts? I mean, from what I imagine, it's really hard if you have like an object that is made out of 4 different elements, and then you have to disassemble it to, you know, atoms. So which part is the biggest challenge from your experience, maybe? So, to bomo pa kar vsi, vsak. I would give each of you a word to answer this. I think it's, for me, it's the language that we use. You might not believe it, but when we are talking to companies, we rarely use the word industrial symbiosis or circular economy. And I think to illustrate that, there's 2 recent studies done by the EU. One asked the question of SMEs in France, England, and I think Denmark, are you involved or contributing to the circular economy? And I think the answer in return was about 5% who thought they were contributing. They changed the question and asked the question, are you involved in resource efficiency? And the answer went up to 92%. So I think the language we engage with business is very important and quite challenging. And I couldn't resist, just a quick one on fishing nets. Just to show you how different countries find their own solutions. In South Africa, in the program there, they take the discarded fishing nets and they're used for football nets. So right across South Africa, all the meshing and netting you see in the sports stadiums come from fishing nets. And in Northern Ireland, they use them for coverings for wagons, to keep material down. And both started new businesses in both those countries. So, Markus? Well, I can only underline this point of perception, and I can give you my personal experience within Philips, for example, that the choice of language and the choice of positioning things is really decisive in moving people, in getting a buy-in, in seeing a joint vision together. And I think that the big opportunity that we have now with circular economy is that we put really that economic piece as a first thing, and we look at a holistic way how to create and generate and maintain value. And I think this is a good way forward. Another thing that I'd like to add, which is more about opportunity. I mean, you ask where are the biggest problems and where is the biggest focus, but I'd like to counter that. In my view, the biggest enabler that we have right now to make this switch scalable is all the IT infrastructure and IT explosion that we see at the same time. So I would argue that those two actually, they come together at this right moment. And with more information about materials, about products, about components, about their use, where they are, where they go to, what's their value, I think this will create a marketplace which is much more fluid and more vibrant than what we have seen in the past. Jaz mislim, da je največji izziv dvigniti nivo zavednosti in znanja. Začne se v vrtcu, šoli, to že delajo pridno, vidim pri svojih sinovih, in naprej. Jaz stalno to nafto vlečem ven. Vsa plastika je nafta v drugi obliki, ki se lahko po večini predela nazaj v derivate nafte, ali se pa, če ni več drugih idej, koristno sežge. Mi pri vseh teh, pri recikliranju imamo en kup odpadkov, ki jih danes vozimo na sežig na Dunaj, ker v Sloveniji pač ne moremo, ni sežigalnice temu primerne.
In če pogledaš kurilno vrednost in ostale emisije, so ti odpadki, ki jih kurijo v Dunaju, za kar mi plačamo, so veliko boljši kot en velenjski lignit. Ne, se pravi, tukaj zdaj kurimo lignit, mislimo, da nič ni narobe, če pa rečeš, da bi pa sežigal plastiko, ki je boljša po karakteristikah od lignita, potem je pa to vse. Tako da nivo znanja, zavest in brez strahu naprej, akcija. Jaz sam bom pa izpostavil najpomembnejšo stvar, ki se meni osebno zdi, in to je zasuk v glavah ljudi. Najprej na prvi strani pri naprimer naših dobaviteljih, ker že pri zasnovi izdelka bi mogli sodelovati z vsemi dobavitelji. To je kovina kot okovje, aluminij kot odkapne letvice, steklo in tudi plastični materiali. Tu bi mogli sodelovati vsi v enem projektu, kjer bi vsi zagotovili materiale, ki bi bili primerni potem za ponovno uporabo. In pa na koncu je pa potem zasuk v razmišljanju ljudi. Ker kdo bo kupil okno iz odsluženega lesa, če so že zdaj ljudje navajeni imeti popolno leseno okno. Torej, tu se lahko tudi navežem na predhodnikov komentar, vzgajanje vseh generacij in tudi premik v razmišljanju ljudi in odnos do celotnega življenjskega cikla in tudi po recikliranju ali pa od zasnove samega izdelka. Ja, zdaj mislim, da smo že blizu konca, ne, naša štoparca. Ja. Tako da bi zdajle mogoče, če je še kakšno vprašanje za zaključek. Ja. Jaz bi pa mogoče majčkeno obrnil zadevo, pa šel še na to, da so izdelki dalj časa, predstavil sem Matjaž Erala, Ink, da so izdelki dalj časa uporabni, da ni treba jih tako hitro reciklirati, ker zdaj ves čas govorimo o reciklaži, ampak ta trenutek je ta potrošništvo v bistvu nas naučilo do tega, da nekaj kupimo, imamo eno leto v uporabi, zavržemo, iščemo drugo zadevo. Ne. Kaj, mogoče to vprašanje za vse, kaj vi delate v svojih podjetjih na tem področju? Kaj je največji strah ljudi, ko kupijo lesena okna? Da bodo okna propadla po 10 ali pa 15 letih, pa da jih bo treba barvati čez 5 let, pa čez 10 let. Sploh proizvajalci, mislim, da vsi oknarji v Sloveniji, pa tudi po svetu, se trudimo, da je življenjska doba lesenih oken čim daljša. In tu jo podaljšujemo in okna so za 20-30 let. Zakaj sploh govorimo o reciklaži lesenih oken? Občutek je, da smo v nekem desetletju ali pa v obdobju, ko se ogromno oken menja. Predvsem se bo v naslednjih 5 ali pa 10 letih ogromno starih lesenih oken menjalo na javnih stavbah. In tega materiala je ogromno. In tu, če govorimo o slovenskem merilu, ali pa v evropskem ali pa svetovnem. Pozabil sem izpostaviti, ampak naprimer en zelo lep primer, ki je bil meni zelo všeč, kaj delajo v Avstraliji z odsluženimi lesenimi okni. Zbirajo jih, malenkost popravijo in prodajajo naprej kot second hand okna. Tudi to je en lep pristop. Nažalost, najlon, enako kot mi ljudje, s časom razpada. So sončni žarki, ki ga nagrizajo, ribiške mreže, ki visijo v morjih, se zaradi morskih tokov vedno bolj raztegujejo in tam so zavarovalnice tiste, ki silijo ribiče, da menjajo ribiške mreže, zato ker jim več ne zavarujejo njihovega ulova, če nimajo določenih karakteristik. In recimo v ribogovnicah, kjer lososi plavajo, je vrednost teh lososov, 10 milijonov evrov, in če se ti ta mreža nekje raztrga, ker stalno je pod pritiskom teh morskih tokov, in si lahko mislite, kakšno izgubo bi bilo, tako da se periodično, preventivno menjajo. I think this is where the circular economy is so important, because I'm actually not so optimistic about the sustainable consumption patterns. So I think the point you raise is a very good one. So I think we've got to move even faster and harder on being very efficient and not wasting resources in production. But I would always advocate some very clear
policies for sustainable consumption to go alongside all the initiatives that we have on the sustainable production side. Maybe let me add to that it really depends on which industry you're in, and if you have technology development, you want to create the conditions in which you can have the technology evolve, and at the same time absorb that what is coming back into different markets. If you have to, if you want to really improve on all parameters, I think the circular economy is the way forward because it helps you to introduce new technologies. There is end of life for all technologies, but by having that refurbishment, reuse, parts harvesting, etc., and recycling in the end, this is actually a viable solution that can help us to combine both. That's my point of view. Hvala lepa vsem za pozornost. Najlepša hvala vsem mojim in našim sogovornikom. Jaz sem samo par takih točk povzetka, zdaj tako kot sem poslušala razpravo, ki bi jih mogoče lahko vsi odnesli naprej, kamorkoli pač že gremo. To se pravi, iz tega, kar smo danes slišali, se mi zdi, da je prehod v krožno gospodarstvo ena zelo velika priložnost. Na nek način, če govorimo o pomanjkanju virov, tudi nuja. Potem, kar se mi zdi zelo pomembno, je tudi to, da se, recimo, če govorimo v kontekstu Slovenije, se pripravimo na to, da prehod v krožno gospodarstvo lahko prinese kot priložnost zmagovalce in kot neka nuja tudi poražence, in da je treba začeti danes razmišljati, na kakšen način preprečiti, da bomo imeli poražence. Ključno sporočilo se mi pa zdi, da je najpomembnejši ta vidik sodelovanja in pa dialoga, to, kar smo na koncu pravzaprav vsi slišali, da je zelo važen, kaj in kako govorimo, in da najdemo neko skupen način komuniciranja in sodelovanja, zato da se premaknemo naprej. In tukaj seveda govorim tako na ravni države, kot seveda tudi na ravni in med podjetji, pa tudi v končni fazi med občinami in lokalnimi akterji, kjer je tudi potencial za prehod v krožno gospodarstvo precej velik. In še ta stvar mogoče, da ko govorimo o krožnem gospodarstvu, da je recikliranje pravzaprav tisto, kar je na koncu, da pravzaprav je toliko drugih priložnosti in stvari, ki jih je treba postaviti in začeti izvajati, zato da ta prehod dejansko dosežemo. Tako da to je nek povzetek z moje strani. Najlepša hvala vsem. Jaz upam, da smo danes naredili prvi velik korak, skupen korak na poti v krožno gospodarstvo in krožno Slovenijo. Hvala lepa.